وزارەتا دەرەوەیە ئەمریکا دداخوایانیەکە خۆ دەڕاگەهاند کە وەزیرê دەرەوەیە ئەمریکا و وەزیرê دەرەوەیە تورکیە پەیوەندیەکە تەلیفۆنی ئەنجامدان و داوین پێشهاتەیەن ڕەوشا سووریە و پرسا موشەکن S-400 و هەن مژارندن گفتوگۆکردن. بەردەفکە وەزارەتا دەرەوەیە ئەمریکا مورگان ئۆرتاگۆس ڕاگەهاندە کۆمایکە پۆمپیۆ وەزیرê دەرەوەیە ئەمریکا و مەولود چاویشئۆغلۆ وەزیرê دەرەوەیە تورکیە دوێ پەیوەندیە تەلیفۆنیدا داوین پێشهاتەیەن ڕەوشا سووریە بگشتی و ڕەوشا هەردوو باژارên min bicê li gundawارê Helebê û bajarê Idlibê bakurê Sûriyê gotobêjkirin. Wezareta Derveya Amerîka herûha eşkere kir ku herdû wezîran mijara avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemêferatê jî bi hûrî gotobêjkirin. Heman wezaretê da zanîn ku Pompeo-Oğlu herwiha behsa pirsa mûşekên S-400 yên Rûsî û belafirên F-35 yên Amerîkî jî kirin. Derbarê pirsa mûşekên S-400 yên Rûsî Wezareta Derveya Amerîka di heman daxuyaniya xwe de gote ku Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka di wê peywendiyê de nerazîbûna Amerîka ji kirîna Tirkiye ji mûşekên S-400 yên Rûsî nîşan da û bersêv bi ragirtina bejdariya Tirkiye di programa mûşekên F-35 da. Morgan Ortagos berdevka Wezareta Derveya Amerîka da xuya kirin jî ku Pompeo careke din dekeziyê li ser pabendiya welatê xwe bi dîtina çareseriyekê derbarê pirsgirêkên girêdayî bi ewlehiya Tirkiye li ser sînorê wê bi Sûriyê re kir ku di zûtirîn dem de wê çareserî were dîtin.